bwankeye sinzi ko bwankeye ukuri ye mada sha wewe kandi kunjye hukuri oya naginyene umutima naryamira bukuri numva nani kwagurutse rero byamyonga tumaze n'imisi ndamaze kogana hayi okay bigira rero hano mpamvu ishimye kuzinduka nyene barakongera mani isa n'uwigiye muri doshe mpara amazi muri doshe kugira ngo nitegure hari ibindi urabimbaza ariko mvuye muri doshe none ibyo mbwira ingoma ngende burya amasaha aranjanye waturi saa 2 aba bisaba yuko saa 2:30 uza kubashikiriye ubutaka wumva niyo mpamvu hangoma ngende wa muhungu habana hitana amuhungu tuza kujana habana hitana shaka aze kumitana asanga nahejeje gutegura icyambere cyoco amafaranga wowe mwishira hamwe naragusabiye ibihumbi uzobura tora ahaye nagusabiye sinibuka neza ayo banyanditseko gusa wewe icyo uzokora uzogenda urabe ayo nasinyiye hamisigaye WhatsApp ndikora none tuzatravugana kuri phone ariko be ndashaka ko tuvuga hari nese nakubwiye ko amafaranga hari ariko nubwo ambwiye ubwirasafiri byangu yene Ebe ntubona yuko buno buzima turi ko kuri hatari ibintu tahura uburondero n'ikibazo icyo turonda byose abandi bose baraje byitanze bisaba cyo turagura akarere kugira ngo basi turego twovumbura ikindi kintu erega tugumye ngaha ego koko turose icyo 200 ubona ko turabagose mugaba jewe ndandagaragurika ndiko ndaraba ukundi kuntu twoduga mu buzima nk'abandi jewe niyo mpamvu nafashe umwanzuro jeje nabikubwiye je nibaze yuko urere yuko umugabo ntashobora gufina atantanye hajya nari serious deje twamaze no gupanga urugendo n'itike twararondeye hasigaye tugenda ko cyo ndabizi ko wibungenze niwe wibungenze nagane sawa nzoza saga yaravuze benzo zanavuze nyagasimbi izo oya wone ziko ndagutwaye Yesu ziko ndagutwaye mani byo hena kimwe ere gutwariza umuntu hari udushitwa umviza niyo wantwariza udoshitwa ari nzosi gipantaro udociyambara zaza bihe oya ntabwo tugende karaba tugende Jesus is Lord. Kurondera hodi mahoro madam muzene hama jira nagora kwibarize ati madam yari inchanze umugabo ntari oya na nini nkabona nkuri aje ku telefone ngumva ngo nyaruka ngo dutange gahunda ngo yejo unyira cyanja hibase agiye kugura amayini ajya ku kaso agiye ngaho muri no kugura amayini reka nzane agateke ndamurindire ngaho nyine mpamvu Jesus is Lord. oya agenda oya numurindire na sihondi nawe uragiye ndagiye none basi agaruka nasanga oya Yesu. nawe urihuta yego ahubwo rero mwere
wowe basi nimba ata ahantu usimbire reka ndamutegere ngaha nyene oya genda ubu ndamusanga ku isoko nyene sihari Da- ahe mami yubaka be sawa rero ngoma nambaye rero oya hamani uyu mwaka wose nzomara erega imanzi garutse yo ndacyagugira oya be no oya hamani oya be